Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze uyu munsi wa none muri amasaha ya nimugoroba tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse nanone muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru akomeye cyane agezweho ku bijyanye n'intambara iri kubera ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari intambara ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane kuri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ngo nihatabaho kwitonda bamwe inzara iraza kubamara, ndetse ikibazo kiraza gukwira mu karere aho bavuga ko ubusahuzi noneho bushaka kuza gukwira mu bihugu biri mu Burundi, Uganda, Tanzania ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo nyirizina. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru aravuga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoze ku babyeyi ndetse no ku nda z'ababyeyi bo mu Rwanda, kubera ko iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyateje abantu bikomeye cyane kuri guverinoma y'u Rwanda. Ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo ati natwe si twe, ni mukuri ingabo zanyu ku butaka bwacu ubundi ibihano bikurweho. Ibyo bihano rero birimo ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe gucana umubano n'Ububiligi. Kugeza uyu munsi ibi ngo biragira ingaruka zidasanzwe ku muturage wo hasi giseseka w'u Rwanda. Nihatagira igikorwa ngo ibihano bihagarikwe, ngo inzara iraza kubatsemba ibamare. Ibi byose mu by'ukuri ngo biraba ingaruka yo kuba u Rwanda rushinjwa kuba ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, nabwo bukavuga ruti muraturenganya, erega nta ngabo dufite, twe turi gukora igikorwa cy'ubwirinzi, twashyize ingabo zacu ku mupaka, birababaza. Mutekereza ko ziri imbere mu gihugu cyanyu, kuko namwe kugeza ubu ngubu mubabashe ku buryo budasanzwe nuko bamwe muri bene wanyu bakomeje kwigarurira bimwe mu bice ndetse bagiye no kubambura igihugu. Ibi rero ngo bizaturuka ku kuba muzahagarika ibikorwa byo kurenga ndetse no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, by'umwihariko abarwandafone abarimo bavuga ikinyarwanda bwo bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge mukomeje guhitana, nk'uko binashimangirwa no bita Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Nta gikozwe ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iraduhanisha ngo iratumara abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi ni ibitekerezwa na benshi bavuga yuko byanze bikunze intambara ishingiye hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi kwitegereza, niyo mpamvu batigeze bashyigikira ibiganiro bya Doha bihuza umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kinshasa, ngo kuko bazi ko neza iyi ntambara ishingiye hagati y'ibihugu bibiri. Baravuga bati reka duhuze u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubicaze ku meza, ubundi ikibazo cy'intambara kizaba kirangiye. Ariko ngo byaratinze, aho kugeza kuri ubu ngubu muri uku kwezi kwa gatatu, nyuma y'amezi agera kuri 4 hasinywe amasezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta kiragerwaho. Bati agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, n'ubundi ibyo mwikora muzabikemura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiboroshye. Batariko hari ubwoba bw'uko abarimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi bo hejuru b'ingabo z'u Rwanda, mu gihe bazasuzugura ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse kubahiriza, bishobora kuzagenda nko bita bishobora kuzabagendekera nko bita Nicolas Maduro, Ayatollah Khamenei ndetse n'abandi. Ibyo ariko bigatekerezwa ko mu by'ukuri bishobora gukunda mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ngo yaba buri muturage wari we wese, cyangwa se buri uwo ari we wese waturutse mu Rwanda ariko afite uburenganzira na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'u Rwanda barimo kugeza uyu munsi n'abahoze mu gisirikare cya kera ndetse n'ubutegetsi bwa kera, no kuvuga bwari buwe na Habyarimana, bazaba batakibarizwa ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Bati natwe u Rwanda muzaze mudushinje ko dufasha cyangwa se dukomeje gushyira izo ngamba z'ubwirinzi, kuko n'ubundi ntizahozeho. Atariko nima gutyo ntabwo tuzemera kwicwa tureba na FDLR. Kugeza kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatunguranye cyane, aho kuri uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026 bakoze ibidasanzwe. FARDC ku mugaragaro byeruye itangije ibikorwa byo guhiga bukware FDLR. U Rwanda ruhora ruvuga ko ari ntandaro y'ibibazo bihari. Ati nitirangiza murajya he? Dore ko ubu umugaba w'ingabo wungirije wa FARDC ku mugaragaro yatangije igikorwa kidasanzwe. Byari ku cyumweru umunsi w'isezerano, nibwo General ya Chirgonza Jacques Nduru yakoze igikorwa kidasanzwe. Nyuma yo kugera ku kibuga cy'indege cya Bangboka mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, yayiserekeza mu kigo cya gisirikare cya General Bouma, niho hatangirijwe icyo gikorwa. Ngo nta nubwo iki gikorwa ari cy'abasivile, ntabwo kigomba gutangirizwa ku karubanda, ahubwo kuko ari igikorwa kidasanzwe kimeze nko guhiga urushinge mu mucanga, ngo bigomba gukorwa na ba special force. Niyo mpamvu uyu nguyu General ya Chirgonza Jacques yoherejwe na President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ngo bahige iyo FDLR bayimare, hanyuma bayohereze izashaka kwanga bayimare.
Kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko abarimo FDLR bagaragara mu bice bitandukanye birimo na bimwe mu bigenzurwa na FC23 ariko by'umwihariko ngo mu bigenzurwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu bice birimo Rucuru niho hagaragara iyi FDLR yabaye intandaramuzi ibibazo bikomeye cyane bigiye gukora abanyarwanda, abanyekongo ndetse n'abarundi kuko nabo batasigaye bari gushira muri iyi ntambara mu kujya gutabara mugenzi wabo. Bimwe bavuga ngo inkoni ikubise mu cye wirenze urugo, reka dufashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo imbe bitazarya isuka itazarya umuhini yotetera isuka, kubera ko ngo FDLR ivugwa mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye no mu kibira. Ngo iki kibazo gishobora no kuzabageraho, ariko baravuga bati tuzagitangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda narwo ruti ntabwo turi igihugu kinini cyo guhanganiramo, ahubwo iyo ntambara tuzayitsindira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makimbirane azagarukiriza ngaho nibereye. Reka nkubwire rero ibyunguyu General ya Chirgonza Jacques yavuze ko icyo gikorwa kigomba guhita gitangira kandi gukurikizwa. Cyatangiye ku cyumweru, fata ikaramu byandikano tariki 29, ariko benshi bati bishaka kuzagorana kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo si ubwa mbere itangije ibikorwa bihuriweho ku rwego rwo hejuru ruhambaye inkuru rwa gisirikare ariko bikarangiza nta kibaye. Ngo ibyo rero bizatuma iyi ntambara yitiriwe FDLR ikomeza kubaho, aho abahanga bavuga ko intambara ishingiye ku mabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo aramutse ashizebo nta nubwo mwakongera kumva isasura rimwe rivuga kuri ubu butaka, ngo ikibazo cyaba kirangiye. U Rwanda ruti muri kwitiranya ibibazo ndetse kandi mukomeje kwica abantu mwitwaje ko hari impamvu zidashinga mushaka kwitirira intambara, nyamara ikibazo kugeza uyu munsi gishingiye ku butegetsi buriho imiyoborere mibi nk'uko byanavuzwe n'uwahoze ayobora iki gihugu Joseph Kabila. Ati natagira igikemurwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraba Sudanization, atabwo Balkanization muyibagirwe kuko igihugu kigiye guhindukamo ibice bibiri nyuma yuko kizaba cyagaragayemo imvururu. Ati ntabwo tuzagarukira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo nidukora Sudanization mwitegure ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyi muramukangisha ngo ifite kilometero kare zigera mu 80 na za jana tuzayigabana. Ese ibyo bizakunda? Kugeza uyu munsi rero reka tugaruke kuri uku gusenya umutwe wa FDLR mbere ko tunasimbukira ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingaruka ibyo bihano bikomeje kugira kuva hasi kugera hejuru. General ya Chirgonza Jacques yavuze ko ibyo bikorwa byatangijwe ku cyumweru ku kibuga nyuma yo kugera ku kibuga cy'indege akerekeza mu birindiro bya General Bauma, ari ibikorwa bigomba guhita bitangira gukurikizwa. Ngo umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ugaruka mu masezerano ya Washington yasinywe hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuza tariki 4 ugomba gushyirwa hasi. Leta ya Washington muri uko kwezi yahamagaje intumwa za Kigali na Kinshasa kuganira ku masezerano basinye kugeza ubu atarashyirwa mu bikorwa. Muri iyi nama Amerika yavuze ko byumvikanye nabi, ati byarumvikanye ariko ngo ku Rwanda ingengabihe yo guhagarika ibikorwa by'ingabo gukora ingamba z'ubwirinzi mu bice bizwi by'ubutaka bwa Kongo hari uburyo igomba gukorwamo. Amasezerano nk'aya manini ntabwo akorwa ako kanya, ahubwo usanga ashingira mu bihembwe, tuvuga amezi 3, amezi 6, umwaka, ariko iyo habaye kutagira ibyubahirizwa nibwo ibihano bitangira. Ngo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishobora gufatirwa ibihano mu gihe ibikorwa byashyizweho imbaraga n'aya masezerano Washington bitazaba byubahirizwa. Ni uruhe ruhare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ngo ni ibikorwa bishyizwemo imbaraga kandi bigendeye ku ngengabihe byo kurandura umutwe wa FDLR ndetse no kurengera abasivile. Ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisubiramo General ya Chirgonza Jacques asobanura neza amaherezo ya FDLR ngo yageze. Ati kuneza cyangwa ku ngufu bagomba gushyira intwaro hasi, ntabwo dushaka kumeneka kw'amaraso, bagomba kwishyikiriza kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo u Rwanda. Ibi ni ibyavuzwe na General Jacques ya Chirgonza asobanura ibikorwa byo gusenya FDLR. Yongeho n'ibindi, ariko ibi nibyo byagarukaga cyane kuri uyu mutwe. Ati amakuru aravuga ko batayo 3 z'ingabo za FARDC zidasanzwe ziteguye gukora ibyo bikorwa byo guhigabarwanya wa FDLR kugeza no kuyonka. Ngo ya Chirgonza asubirwamo avuga ko iyo ari operation irimo gukurikirwa n'abantu bose yewe n'umuryango mpuzamahanga. Ati FDLR yigize akarakajya he ihora ivugwa buri munsi tugiye kuyirandura kahave. Ati ni operation ikurikiranwa kugeza ubwo tubasubije iwabo. Si ubwa mbere ingabo za FARDC zinjiye mu gikorwa cyo guhiga no kugerageza gusubiza mu Rwanda abo umutwe wa FDLR.
ariko na n'uyu munsi mu 2026 baracyacaracara nyuma y'imyaka myinshi cyane ibarirwa muri 30 binjira no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'abibumbye, ibihugu bimwe by'uburengerazuba n'u Rwanda bashinja ingabo za FARDC gukora n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bizagarukira he? Umuryango w'abibumbye nanone, ibihugu bimwe by'uburengerazuba na Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bagashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa kandi wigarura ibice bimwe mu burasirazuba bwa Kongo. Nicyo kibazo gihari. Impande zombi zihakana ibyo zishinjwa. Amaherezo ni ayahe? Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kubura kuva mu 2022 yatumye abandi ibihumbi amagana bava mu byabo baba impunzi mu gihugu cyabo, abandi bahungira mu bihugu byo hanze ibirimo no mu Burundi. Ni mu gihe abandi babarirwa mu bihumbi baguye muri urwo rugamba. Iki ni nacyo kibazo, kubera ko ibikorwa byose ngo biragira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Uko kutubahiriza amasezerano, kwigiza nkana ndetse no gushinjanya hagati y'impande zombi birarenga bikagira ingaruka zikomeye cyane ku muturage, rubanda gisesekaho hasi. Ubu ngo ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabiye u Rwanda biragira ingaruka zikomeye cyane mu nzego zose, mu buryo bw'ubucuruzi, mu buryo bw'inganda ndetse n'ibindi byose. Ngo ibintu bimeze nabi. Nihatagira igikorwa, umuturage w'u Rwanda azajya areba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akubitira agatoki ku kandi ati Amerika yafatiye u Rwanda ibihano bikomeye bigera ku bigo byinshi bifitanye isano n'ingabo z'u Rwanda. Nubwo ibyo bihano byashingiye ku ngabo z'u Rwanda gusa, ngo ariko burya iyo winjiyemo imbere ni ibihano bikomeye cyane bishobora guteza n'imyivumbagatanyo. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Werurwe 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangije ibihano bikomeye byafatiye inzego z'igisirikare cy'u Rwanda, birimo ingabo z'u Rwanda muri rusange n'abasirikare bakuru 4. Ibihano byasohowe n'ishami rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rishinzwe kugenzura umutungo w'abafatirwa ibihano bita OFAC. Iyi myanzuro ifatwa nk'idasanzwe kubera uburemere bwayo, kuko itareba gusa igisirikare ahubwo inagira ingaruka ku bukungu n'imari by'u Rwanda muri rusange, nk'uko bigaragara mu isesengura ryakozwe muri raporo y'ikigo Egmont Institute. Tugiye kugarukaho turebe ese iyo raporo y'ikigo Egmont Institute isesengura ute cyangwa zisobanura ute uburyo ki ibyo bihano byashyizwe ku Rwanda bikora bite. Ibihano bya Amerika bivuze ko abantu n'ibigo byabishyizweho bitemerewe gukora ubucuruzi mu madolari ya Amerika. Byongeye kandi bihagarikwa muri systeme mpuzamahanga y'imari, harimo n'urubuga rwa Swift, abazi Swift code rukoreshwa mu kohereza amafaranga ku isi. Ngo ibyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu mu gihe Swift code yahagaritswe kuri izo secteur cyangwa se kuri icyo gihugu. Ngo bishobora gutuma ibyo bigo bibura uburyo bwo kubona inguzanyo, gukora ubucuruzi mpuzamahanga no kugura ibikoresho bitandukanye birimo n'ibya gisirikare ndetse n'iby'ikoranabuhanga. Ingaruka ku bigo by'ubukungu bifitanye isano n'igisirikare cy'u Rwanda. Iyi raporo ya Egmont Institute ivuga ko cyangwa se igaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda atari igisirikare gusa, ngo ahubwo bafite uruhare runini mu bukungu bw'u Rwanda binyuze mu bigo byinshi bakorana nabyo cyangwa bafitemo imigabane. Ibyo ngo ari nayo mpamvu bitekerezwa ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kugeza ku muturage wo hasi. Mu gihe hatitondewe ibyo bihano byavuzwe, bamwe bagatekereza ko biri ku ngabo z'u Rwanda gusa, nyamara bishamikiye ku Rwanda rwose. Mu byavuzwe kugeza kuri ubu ngubu n'iki kigo Egmont Institute ubwo cyacayuraga ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ku Rwanda, batangiye bavuga bati mwibuke Horizon Construction. Iki ni ikigo gikomeye mu kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, ingufu z'amashanyarazi ndetse n'amazi. Ati iki kigo rero gikorana n'ingabo z'u Rwanda, bityo kuba gikorana n'ingabo z'u Rwanda hakaba hari ibihano byafashwe, hari ingaruka bishobora kukigiraho zizagera ku muturage byanze bikunze. Bakomoza kuri Agro Processing Trust Corporation APTC, ni ikigo gikora mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ikwirakwizwa ry'inyongeramusaruro. Ataha naho karabaye. Yewe ntabwo bigarukiraho, bakubitira kuri Rwanda Fertilizer Company, ni ikigo gitunganya ifumbire ikoreshwa mu buhinzi. Mu rwego rw'imari ngo arizigama Credit and Saving Society cyangwa SS. Ibi ngibi ngo nabyo birakomeye cyane. Ikigo cy'imari gikorana cyane n'inzego z'umutekano gicunga imishahara n'imitungo yabo, ni ukuvuga ingabo. Ngo ubukungu bwacyo nabwo buraza kwikubita hasi ku buryo budasanzwe, ku buryo bushaka kugira ingaruka zikomeye cyane ku mishahara ya buri umwe ndetse
n'izindi nzego zitandukanye. Ni ingaruka ku nganda ndetse n'ibigo bya gisirikare. Mu rwego rw'inganda n'ibikoresho bya gisirikare havuga Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation ikora ibikoresho bitandukanye biri muri bya gisirikare nk'intwaro nto. Naho hari ikibazo gikomeye cyane mu gihe ibyo bihano bikomeje gufatwa. Hari kandi n'ibigo bishobora guhura n'ingaruka mu buryo buziguye nko mu rwego rw'ubuvuzi n'amashuri ya gisirikare harimo Rwanda Military Teaching Hospital, amashuri n'amahugurwa ya gisirikare. Ibyo byose ngo bishobora kuzagerwaho ku buryo bugaragara n'ibyo bihano, aho bamwe mu babikesha ubumenyi ndetse n'umusaruro bashobora kuba batangira kugira ingaruka zigaragara, no kuvuga mu buryo buziguye, aho bigaragarira buri umwe. Ibigo bifitanye isano ya hafi n'ubutegetsi. Raporo ivuga kandi ko hari ibindi bigo bifitanye isano ya hafi n'ingabo cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda, nubwo bitavugwa ko ari bya RDF mu buryo butaziguye. Muri byo harimo Crystal Ventures ifitanye isano n'umuryango wa FPR, Ngari Holdings ikora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuze muri Ngari Mining. Ngo ibi nabyo bishobora kugirwaho ingaruka n'ibyo bihano mu gihe nta gikozwe. Ibi bigo nabyo bishobora kwitonderwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bikagira ingaruka ku mikorere yabyo. Hari ingaruka ku mubano mpuzamahanga ndetse n'ubucuruzi. Ibi bijyana n'ishoramari. Ngo ibihano bishobora gutuma ibigo mpuzamahanga, amabanki n'abashoramari batangira kwitwararika cyane mu gukorana n'u Rwanda, batinya kuba nabo bashobora gufatirwa ibihano, ngo dore ko nta wamenya mu gihe ikibazo kigihari, imirwano icumvikana isa yari yose, hashobora no gushyirwa ibindi bihano birenze ibyafashwe. Ngo bishobora kugabanya ishoramari no kugora ubucuruzi mpuzamahanga ku bigo bifitanye isano n'inzego z'umutekano. Impamvu za politike n'umutekano ziri inyuma y'ibihano. Ku rwego rwa politike mpuzamahanga, ibihano bifitanye isano n'impinduka muri politike ya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Amerika iri kurushaho kwegera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bijyanye n'amabuye y'agaciro akenerwa mu ikoranabuhanga. Muri uku kwegera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Amerika yasinyanye amasezerano y'ingenzi mu mpera za 2025 agamije kubona ayo mabuye. Nubwo bimeze bityo, umubano wa Amerika n'u Rwanda uracyakomeje mu nzego zimwe na zimwe, nko mu buvuzi no mu bucuruzi, ndetse by'umwihariko bw'amabuye y'agaciro harimo nka gasegereti ndetse na tungsten. Ubutumwa ngo bushyira igitutu kuri Kigali. Iyi raporo y'ikigo Egmont Institute zivuga ko ibihano bigamije gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda kugira ngo igabanye cyangwa ihagarike inkunga ivugwaho wa mutwe wa M23 ukora mu burasirazuba bwa Kongo. Ibaye mu gihe akarere gakomeje kugaragaramo umutekano muke, intambara ndetse n'ihindagurika mu bukungu ndetse n'umutekano. Ikibazo ni ko kugeza uyu munsi imwe mu ntambwe yavugaga ko iri guterwa mu kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano yahakanwe n'abarwanyi ba M23 bagatsemba, bakavuga bati ibyo mubyibagirwe, ntabwo ibyo byigeze bitubaho, biraza kugenda bite? Aho ntiyashaka ko hagiye kujyaho ibindi bihano. Ngo M23 yakanye yivuye inyuma kuri kuva mu birindiro. Ni ukuvuga kimwe mu gikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kwishimira mu kugera ku mutekano ndetse n'amasezerano yasinwe. Reka wumve ibyacyo. Ngo umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavuguruje ibyatangazwaga, uvuga ko ibikorwa birimo kugaragara ku mirongo inyuranye yo ku rugamba ari bisanzwe. Ngo ntabwo ari ugusubira inyuma, ahubwo ni uguhindura imitwe y'ingabo. Nyuma y'iminsi amakuru yumvikanishije ko urimo kuva muri bimwe mu birindiro byawo. Ubutumwa umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X ngo rugaruka kuri ibikorwa, aho ibikorwa birimo kugaragara muri iki gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijyanye gusa n'ihinduranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba ry'imitwe y'ingabo ya M23. Ngo mwabitekereje nabi. Kanyuka yongeye ko ngo M23 igishishikajwe buri gihe no kubahiriza neza ingamba z'icyizere zo muri gahunda y'amahoro ya Doha, kandi ko yemeje kurinda abaturage b'abasivile ndetse yiteguye kurandura inkeki iyo ari yo yose kuva aho ituruka. Ntacyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje kuri ibi bishya byatangajwe na M23. Umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo ntacyo yigeze atangaza. M23 itangajwe nyuma y'uko muri iki cyumweru amakuru amwe yo mu bitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumvikanishije ko uyu mutwe wari urimo gusubira inyuma uva mu birindiro bimwe byawo byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyangwa kwimura ahandi abarwanyi bawo. Kuwa gatatu Radio Okapi ikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye yasuyemo amagambo y'abategetsi n'abaturage, ivuga ko bayibwiye ko mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri aribwo ibikorwa byatangiye kugaragara. Wagaragaye kwimuka ko abarwanyi ba M23 bava mu bice bimwe byo muri teritwari Rubero mu birindiro bimwe bari bamazemo umwaka urenga.
Ibyo nibyo byashingiweho bitangira kwemezwa ko noneho M23 bitangiye gusubira inyuma iva mu bice yarigaruriye. Kuwa kane mu nama yayoboye y'akanama k'umutekano ka Loni, Mossad Barouzi n'umwe nkuru kuri Afurika ya Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye gushimangira ubusabe bwa Amerika bw'uko u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi, gukura ingabo zarwo ako kanya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kubahiriza ubusugire bwa leta ya Kongo. Mossad Barouzi yanashimangiye ko bikenewe ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irandura umutwe wa FDLR mu bice igenzura, aho avuga ko izo ntambwe ari ingenzi cyane mu gukemura impungenge z'umutekano zenyegeje kutizera n'umutekano muke mu karere. Raporo z'inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bagaruka kuri icyo kintu, aho bagaruka ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no kugaruka ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kambashimire, mugire ibihe byiza, mwakoze kudukurikirana.